Bayın okur, men номер, mam yazıp koyarım olsan katı minnettar olardım. Gittin mi ya çıkıp? Можете написать мне на WhatsApp. На последнем видео есть мой номер. 6979 концовка. Напишите на WhatsApp, пожалуйста. Türkmen geplesene boştum. Düşünmedim. Dostum diyecek oldu galiba da bostum deyip yazdır. Auditoriyanın köpsü Orusça olan için Kazakhstan'dan təcikler var. Şunun için Orusça köprək күрлеyen. И мне самому комфортнее разговаривать на русском. Кыргыздар барса болады. Болады. Я не успел записать. 537 875 69 79. Orusça bilem o. Orusça sorun yazay dostum, ben sana iminle Türkmençe cevap verir mi? Mesele yok. Ben komentariya girdan men номер mesele. Neçe saat işler Uber Bolt üstünden? O saatini özün seçeceksin. O iste 10 saat işle, iste 5 saat işle, 15 saat. Kaçak kalan Türkmenlere 2018'de oturma izni alıp biliyorsunuz mu? Oturma izni bilen animasyadamız yok. К вам обратиться с готовой визой или вы делаете визу тоже? Мы делаем все с нуля и до конца. Визал Перес. Просят 37 8 75 9 79. Я правильно записал? 537 875 69 79. Правильно. Вот в комментариях мой номер записан. Сварщики сколько зарабатывают за час? Первоначально вы начинаете с 7 евро. А потом по опыту вам уже будут поднимать зарплаты. Он yıllık pasport 24'e kadar uzaldı. Bir Avrupa gidip öyle. Красавчик, рахмет за ответ, брат. Не за что. Сколько надо ждать визу? От 60 от 40 до 60 дней. Эстония максимум 2 месяца. Польша 3. Женщины могут в Польшу податься. Вот мой номер в комментариях товарищ написал. День добрый. Отурма нету. Без отурма Польша не примет. После праздников вакансии для женщин будут в Эстонию. После праздников можете обращаться. Польша $1000. Благодарю. Teşekkür ederim. Я слышала, что в Эстонии отурма не обязательно. Да, отурма не обязательно. До 50. Uzaldı lan pasport böyle. Можете помочь с рандеву? Да. В комментариях есть мой номер, и в последнем видео есть мой номер. Напишите на WhatsApp, не вопрос.
10 yıl pasportu dolarlara oluyor mu? Ama zamanım var, oturmada var. Oluyor. 1 yıl 3 ay, 1 yıl 4 ay olsa pasportunuz böyle. Uzaldılan bolsa da. Я убыл списан выкинуть. Cevaplar üçün rəhmət. İşinizdə omad nasip olsa bayramdan keyin otaman. Məli, rəhmət. Спасибо, не за что. Да, напишите на WhatsApp, поможем без проблем. Çalışma iznim bitiyor. Ne yapmam gerek? Uzatmanız gerek. Köne pasportla Polşa gidip bolyam yok, bolanok. Чаржоу. Коротко, ясно. Если не секрет насчет документа. Да, спрашивайте. Orada çalışıyorum, artık oturma çıkartmam istiyorum. Olur mu? Nerede çalışıyorsunuz? Ben anlamadım ki. На WhatsApp напишите, отвечу. Извините, откуда вы? Чаржоу, Чаржоу. Turkmenistan, Чаржоу. İyi yayınlar. Rahmet Bey, nasılsın? Понятно. Selamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Estonya'daki yeri qaysi firmada işlemeli? Nord. Ya da lan yaxşımı? Yaxşı, Xudoga şükür, özüngə yaxşımsan? Sağ ol, Чаржоу. Спасибо, не за что. Kız gelinlere nə iş var? Fabrika, zavod, sklad. Kız gelin ayrımcılık yoğanı da şu erkeklerin bilen bir fabrikada, bir skladlarda işləyirlər. Через миграционную службу уезжают. Ну, посольство выдает визу, потом через миграционную службу уезжаете, да. А про Сауд Аравстан есть информация? Нет. Я слышу, сейчас очень много людей в Катаре там и так далее работают, но не интересовался. Я плотник, буксира имею. В Эстонию можете поехать работать. Там лучше зарплата, чем в Польше. Estonya'da pes aylık kança 7 euro sağladı, 7. Yani 2000 euro. Siz evli mi? Olmasa hemen evlenelim. Hiç mesele yok. Evli değilim. Ne hemelik var brat. İlk kez canlı yayında evlilik teklifi alıyorum. Teşekkür ederim. Ne hemelik var brat. Yani TikTok'da yazdığı düşünmüyordu. Nerede galiba? Yatak yeri var mı? Yatak yeri Estonya'da bir yerler 100-150 euro aynı alıyor. Bekar mısın sen? Evet, bekarım. Estonya sen akityak mı brat?
Evet, Estonya bize uğradıyız. Katar'da söz bir firma çıkış gelip oturma. Ne? Katar'da söz bir firma çıkış gelip oturma. Düşünmedim. Hoş geldiniz evlenme programımızda arkadaşlar. Evet. Müge Anlı kim şu? Kim? Ha, evlendirme programı var. Tebrikler. Esra Erol. Evet. Aziz Erol oldu ama. Kimliksiz akiten Murat akit biliyasova. Salam Aziz, Estonya pasport srok neçe vakit olmalı? 1 yıl 3 ay zaten olsa yetiyor. Sadece gündüz bekar desene. Evet. Baya işgilendiler. Bakarsın falan şaka yapmıştım. Oysa ki. Men Avrupa'da mens varşık migmak для меня есть. Есть. Esra yola hoş geldiniz Reska. Evet. Pasportumun vakti var. Canla ne canarlaşalı onda. Şu en son